Ankaravoagna lalandava no hitsidiako ny tokantragnontsika tsaraikaraiky amin'ny alalan'ity vidéo hely zay fampizarako amintsika ny kely mba fantatra ty, ary koa andesitsika mamaly regny fagnontaniana anareo marobe regny. Maromaro anareo zegny nagnontany zaho hoe karakory ma amin'ny système ny fédéralisme na ny province fédérée zay eritreretigny apetraka ny momba afagna mizaha ny vidin'ny lavany ohatra na ny vidiny regny produits locaux regny zegny isany mitondra vola be ho an'ny firenenantsika. Ndraikindraiky zo zegny tsara prix-nany, ndraikindraiky zo ratsy be prix-nany de mampimenimenigny ny tantsapa mpamokatra. Ny système misy zegny azavaigna amintsika keliky nagnino ny prix ny raha io lasa ndraikindraiky ambany, ndraikindraiky izy manonga. Ny tegna marigny zegny ny fanjakana de tsy natao ameny prix fa alohan'ny marché no miréguler les prix. Satria manino natao marché entre l'offre et la demande. Zany hoe zegny raha ohatra ka misy raha araiky be ny olo mitady nefa vitsy le produit dia automatique zegny miakatra be ny prix satria le olo en besoin zegny maromaro kokoa le produit zay misy sur le marché. Par contre raha ohatra amin'ny inverse zegny, raha ohatra ka be le produit amin'ny marché nefa vitsy olo mitady, automatique zegny dia s'écraser na se fondre zegny ny prix an'ilay produit zegny. Donc zegny ny marché fomba magnano ny régulation anany entre hoe offre et la demande. Fa ny mazatra atsika hatrizay manko matetiky fanjakana zegny ale amin'ny centralisme zao zegny fanjakana midika amin'ny raha tsy tokony idirany ary indrindrandrindra tsy mijouer rôle nany. Tsy mijouer rôle nany. Ka noho izegny atsika zao efa misy faritry magnano vary regny mampiasa misy système araiky zay ampiasaigna atao hoe GCV. Zany hoe zegny grenier commun villageois. Ino raha zegny? Raha zegny zegny dia karazan-draha hoe mécanisme de warrantage. Zany hoe mécanisme araiky apetraka mba ahafagna migarantira am'iregny paysan regny, am'iregny ino izy ty agriculteur regny ny azahoagna crédit ary ampiasaindreo ny stockndreo ho garanti. Azavaiko tsotsotra zegny izy. Zany hoe zegny raha amboly le olo, amboly vary ohatra izy zao, mila vola zegny izy afany magnano regny fambolegna vary. Na andegnany lavany zao ohatra izy, na andegnany cacao izy, mila vola zegny izy. Dikan'zegny izy mandeha mamonjy ny ataotsika hoe regny la banque regny fa indrindrandrindra le système na microfinance regny na microcrédit regny. De agny izy mindrina le vola. Ka rehefa tonga amizay zegny le vokatra anany, au lieu de igny vokatra miaraka avy baka. Zany hoe rehefa miaraka avy le vokatra, ataotsika ho tantsady aby zegny mandeha mitondra vokatrandreo sur le marché, dia mitotongana ny vidiny satria vitsy kokoa zegny ny mpividy par rapport am'le quantité n'le vokatra io zegny le ataotsika hoe règle ny offre et la demande. Fa amizay fotoagna zegny zegny le microcrédit zegny, le microfinance igny raha ataony récupérer ny stocking dia amezany avance fo le ataotsika le tantsazy am'le vidiny le vokatra nandesiny dia miambigny de stockegna zegny de miambigny amizay le fotoagna iakarany ny vidiny le produit zegny ohatra hoe vanille, cacao na vary sy ny karazany regny amizay fotoagna zegny izy voalavo. Zany hoe zegny karazana magnano système de tampon zegny satria izy nambarantsika teo raha mitoboka be le produit nefa kely ny mpivitsy ny mpividy par rapport am'le produit marobe tsy maintsy mitotongona prix nany. Dikan'izay zegny magna système de régulation hoe comme vokatra ty zegny miaraka avy miaraka tonga zegny le vokatra, une partie n'izo zegny no ampidiritsika amin'ny marché fa une partie nany stockegna iambesagna le vidiny miakatra. Ohatra zegny concret am'zegny ataotsika hoe navita nagnano récolte na une tonne zegny de paddy zegny olo araiky. Io une tonne io raha ohatra ka am'le prix andafosagna izy en ariary amy kilo niany, io ataotsika hoe 1200 ariary le kilo.
zany hoe zegny le prix le stock zegny le 1 tonne fois 1200 ariary par kilo magnamia 1 200 000 ariary. Zay zegny le prix le stock ny le entagna anavy io. Noho izy zegny le microfinance dia magnamia avance amle les paysans hoe amezana ataontsika hoe 800 000 ariary zegny no avance zany io mirepresente eo 80% le vidiny entana io le avance amezana mba azahoany trésorerie, mba azahoany liquidité, mba azahoany afahany magnefa fournisseur anany, afahany miprépare koa le récolte amin'ny magnaraka sy ny karazany sy namany. Dia ny ataontsika aminay rehefa avy de stockena zegny igny 1 tonne stockeny le système microfinance io zegny misy dépôt izy misy toerana afahany mistocké anazy tsara miprotéger igny. De rehefa tonga amizay zegny ataontsika hoe après quelques mois miakatra zegny le vidin'igny paditsika igny asa ataontsika hoe boka 1200 izy mandeha amin'ny 1800 zany hoe nonga 400 ariary le kilo. Amin'ny fotoagna igny aminay le vidin'ny stock igny ao efa agny amin'ny 1 800 000 ariary au lieu de tamin'izy koa nalafo il y a quelques mois avant zegny auparavant izy 1 200 000 ariary. Donc zegny managna tombony zegny na prendre la valeur zegny igny stock igny satria niakatra zegny le vidiny le padi ary nibentsika nigerena zegny le ataontsika hoe le marché. Amizay fotoagna zegny amizay zegny le microfinance afaka mirécupérer le volanany le 800 000 ariary namezany gars plus le ataontsika hoe intérêt de 100 000 zany hoe zegny 900 000 ariary zegny le kony le ataontsika hoe le crédit. Dia le reste amizay zegny dia mbola hozareny koa amin'ny le pays. Donc zegny le olo tantsaha mpamokatra zegny managna trésorerie izy sady migarantira koa ny liquidité sy ny karazany sy ny namany ary indrindrandrindra zegny managna bénéfice satria iambesagna amin'ny prix miakatra no antafosagna raha io zegny le système atao hoe GCV io na grenier collectif grenier commun villageois amin'ny bazina Warrantage io. Zay zegny le système magnano roa zao ty amin'ny resaka ataontsika hoe amin'ny vary zegny amin'ny faritry aloatra igny. Ke igny zay raha ataontsika zao io amin'ny système fédéralisme. Donc ny état fédéral zegny mametraka fotsiny izy ny règle amin'ny alalan'iregny qualité regny. Zany hoe zegny ny la vanille ohatra magnamia hoe ino norme ny vanille tokotro azo ataontsika hoe exportation. Ino aby le catégorie cahier des charges amezana satria le la vanille tsika koa fa mela Madagascar ao na nalegna ta Sambava na nalegna tambanja sy tamin'ny tany hafa sy ny karazana dia vanille de Madagascar agnarany. Dika zegny mila migarantir une qualité pareil pour tout le monde. Io zay raha ilana l'état fédéral zegny ny ataondreo. De vo zegny reo magnano gendarme agnaramaso azy igny amin'izy igny le produit tsika azo antoko rehefa alefa lafo aty ivelany. Que ce soit vanille io, na cacao io, na café io sy ny karazany. Igny zay rôle fédéral. Fa amin'ny le province fédérée amizay, ny province fédérée dia mametraka amizay io le système le microfinance io. Zany hoe apetraka io système na GCV io. Fa amin'ny alalan'izay zegny mila apetraka au niveau ny province fédérée regny ny atao hoe fonds provincial de stabilisation agricole. Karazana hoe microfinance zegny. O zegny no mangala le vokatra ny tantsaha boka igny de magnamia izy le crédit le avance afany manohy managna liquidité managna trésorerie sy ny karazany sy namany dia mametraka igny amin'ny endroit istockena igny raha igny miéquilibrer le n'izy raha volantsika teo amin'ny resaka marché igny de rehefa miakatra prix le raha igny amizay fotoagna zegny amizay io vo aboaka alafo zegny regny entagna regny. Donc io fonds provincial de stabilisation io agricole io dia financetsika amin'ny regny taxe provinciaux regny. Zany hoe atsika hoe misy taxe ndraiky sy ny namany sy ny karazany miditra de vo koa mety misy microfinance na misy banque koa ty participer agnatin'ny fonds io satria dans son intérêt io anao mampindana vola dika zay misy intérêt ho azonao. Donc azo na koa hoe misy ataontsika hoe secteur privé koa afaka mifinancer zegny fametrahana io fonds provincial de stabilisation agricole.
ary raha zay mety appliquena koa amin'ny resaka pêche na produit hafa zany hoe ny olana zegny raha ohatra ka miakatra ny vokatra nefa reo olona bro tsy maintsy mandafy na mandafy aperte izy satria mila vola izy alefa itournegna sy ny namany zay mahatonga le paysan ho mahantra sy ny karazany sy namany et zegny le système hoe asiagna système de tampon zany hoe zegny le vokatra nany igny aterina amin'ny le fond io dia amezagna izy zegny ny avance mba ahafahany magnefa raha tokony hifaina ary magnomagna le tompam-karagna vaovao de rehefa miakatra tsara zegny le prix am'le prix tsy tokony mahaperte le raha eo amindray vo ala fa zay agnatin' zegny hitanareo tsara fa marigny avantage nany migarantirany raha jiaby sina manaraka mivolantsika teo fa indrindrandrindra koa zegny le regny toeragna na le dépôt istokegna zegny mila ary fomba tsara ka au niveau ny province fédérée no mametraka igny mba hialagna amin'ny spéculation satria raha misy am'izao baka une fois le vokatra igny avy ary mitobaka le olo managna dépôt le olo tsotra zay managna dépôt de vo olo manambola miprofite izy vidiny body zegny raha igny de vo stockena aminanao rehefa avy amizay le période de soudure na hoe miakatra zegny ny ino izy ty demande nefa le offre miegny eo aminay izy mandrotsaka azy igny agnatin'le marché de izy ny tegna mahazo tombony aminany nefa le vahoaka le paysan zay namono tegna ny karakara zegny sy namany miety raha azony ka io le système efa misy fa au lieu de izy apetraka au niveau national karaha hoe au niveau fédéral aloha izy ipetraka au niveau provincial zany hoe izy am're province fédérée re satria izy ka province fédérée ny mahay ny spécificité nanao karaha ataonantsika hoe province fédérée du nord resaka la vanille cacao sy ny namany sy namany ohatra amin'ny tany misy liry haute terre sy ny namany regny resaka vary sy ny karaha donc zay izy ka olo mahay le spécificité nanao dia afaka zegny migérer zegny au niveau ino izy ty province fédérée regny zegny ny le système apetraka io mba hialagna amin'ny resaka ataontsika hoe problème hoe nagnino leran'ny le tantsaha sahiragna mamokatra nefa tsy mahazo ny tombony ary karakory atao hoe igarantisetsika io prix io amin'ny rabe donc fanjakana ho za tsy ro mifixe prix tsy asandreo zegny fa ny asandreo dia régulateur ny asandreo dia mametraka zegny norme de qualité zegny de vo norme ny ino izy ty qualité andraiky adinako le mot igny adinako tegna adinako le traçabilité les qualités traçabilité sy ny karazany de vo amindray ny fonds provincial de stabilisation agricole no karazana hoe structure araiky ahafagnany regny tantsara regny mandeha mindrambola am'le crédit de mametraka izy agnatin'ny dépôt dia miambigny am'le fotoagna tokotro amitragna igny produit igny na andafosagna izy amin'ny marché ke zegny sy zegny le famaliako hoe ny système fédéralisme ny système ataontsika province fédérée dia mahavita mametraka zegny tsara mba ahafahagna le famporosoagna na hoe am'le question tsika hoe akory ataontsika am'iregny vary amin'ny la vanille amin'ny cacao vidiny manonga fotony atreto reto système centralisme ty dia vandy fora volaindreo aminareo fotony reo magnano ino izy ty raha populisme mba azahoagna fonareo dia atao daholo hoe ampaningena karaha ty ny vidiny la vanille ny vidiny café fomba karakory ampanimpaningena azo io tsy raha ampanimpaningena io le marché no miséré no réguler izy de façon hoe automatique hoe ty misy mitady ty misy magnatrika donc zegny anjaran'ny marché fa magnano raha jiaby zegny fa tsy hoe anjaran'ny mpagnano politique izy efa nambarako zegny ny rôle apetrany de amin'ny système tsika fédéralisme amin'ny province fédérée de karaha zegny zao mécanisme ahafahantsika magnino izy ty mitazogno ary magnatsara ny fiaimpiaignany ireo paysan na reo tantsaha zegny isan'ny maro agnisa Madagascar donc zegny izy koa mametraka zegny izy ka province fédérée am'le spécificité nanao am'le vokatra ataonao dia hitantsika fa tsy ho mahantra zegny ny tantsaha satria migarantira zegny revenu stable surtout proportionnel amin'ny asa ataondreo ny vola mipody amindreo zegny karaha zegny sy zegny ny fagnazavagna tsotsotra mety ataontsika am'le raha ke merci amintsika jiaby nagnaraka igny vidéo igny dia mametraka ny veloma madinidinika amintsika jiaby de velome amagnaraka koa